Simon Okiror Yesde bue dilo ke anapune gali lo Emeleku lo imongin ati prutu kanalo lo kosoda dilo ke na lak otomo kolere do petane ko tauni kumi ido e kaulo ke e potkwe ge oto abuono kin osoete dai woro kiningesi engarno ne loka LOC2 ado banga de garage adu de sapakai boeti agari boda akaso awta do sabata ngona lache e boda Emeleku agara nga ngiti e do bire sapata la bala agara nga ngiti ngisi bonbe aba ya na sapata ngona Emeleku abala je bonbe ya tu ja ka ngona Emeleku ka ja boda nga do lokini ha ngiti bijal abi ya to jonyo Emeleku ba limo ba kibu ya bule na kibu agara limo na ka so bangun me kotolo ko kotanyo Emeleku obun bode tu alimo ne getu belo e koto la Emeleku rida kibere ya jaka dingo ngete wonge saka be ya utori ya Emeleku abalabo ayauta Emeleku gol torom e ngodobo inyo ya nani la cha Emeleku abalabo ni be akore Emeleku la cha na akore nga nyakare awene bore ja ne iborolo iteta kalo akore kalo sayen e ngodobo inyo ya na ja Emeleku angena to nini mamete ipudi ni yanga na lumelekisi so anyi no moboni bala ijujule ngese statement ngese da na mo kwa kini e woro kini ngesi e defense ka ngo bia barajo asisi auto barone bala ai bobere ya auto lemele do e pola buru ngonti e bo limore ka kero e rain sona cheka konye do ibor ne todo anyura ka ngesi de saya ona ngiti lore opone me unesi ane kama e to limore se ka kero ya be rate gine teke la baka malenga Alex le somo buki e kudo nese aya one sto na jengo etakadikengo ibora kotne serengiti lore amngiti ngone railo mai soya na chikose duoro yalo apakose dwa mama ikia ikiri raisa asabu county chief ku era parsi chief konye kiko tiboro nenda Simon Okiror ngeside bue chamo babu ngeside Akoko ido balebe ebu ngesi Akoko akaulo na alopet aimwang atachaki nikesi sirigin luda eswamna de swamatos kesi aije pamuogo nepeke daira ne da mamu ya abue pedora itacha kesi minyo bitu ko itere jode baya utanga Emeleku mere ba manu ni kere ba yake ba ko tim pasaki ayo de poroto pasaki nero keure poroto naro buna setaka de kesa gira tata sisiri no abe ngaibo achi Nasana king sorry la marso da Emeleku achieve yo banga yanga ngoge da gali ngezi e gali tako ngoge da gali ezi Akoko dos kesi ya alingon kodanga kaja la sukurapo era bora kwa nkesa itime ngaitimi nakari bora kwa ni Emeleku alimone bora ngese bora bora yosiko sikapuna jasi mama rutaki nomi inakiwe sikanyape ya sikachunga kokolo kupata mayasi uni inomonya za joke uni inero pete tunga mambo chaini mamengo amini tunga ngumelele metos akora ngalimo nja kaulo ne ngadolo rengena otigwe no giase koso enga patana ngajeni kine kokolan ketelo mejeni lo re kokolanda ajeni atekere darate duwe akaw misho boni ikono se kokola kwale mara so taw nare tipasa daro some atisi mangar bere loda ara linita na ngadolo resek ko do sa ni pole shara kete kusedwe itimoto sho tulo mo sa rakini ko taw ne buune ebe na re kokot akiroto na Akoko ngesida kopekwa na ikeona no anatare district aloko kumi inyama toto mamisirin ibaren ido kopekwa na polisi ni kesi de utara keda krosit na kai kametunga itosoma ete kingo kido ichie ngesida itosoma ete imurok kanuka TV East Martinopolod kokumi municipality kumi district amete jokonya iko